Nako ke ya bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone. Phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tetona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse taotona wa Angola Rre João Manuel Lourenço yo gape le modulasetulo wa lekgotla la SADC go ba etetse pele le ditsamaiso tsa lekgotla le ka bonokopila. Tshenyo ya mafaratlhatlha phatlalatsa metsi a tshwentse koporasi ya metsi hela thata. Setlhopha sa Jwaneng Galaxy le sa Orapa United di tla bo di thulana mo motshamekong wa makgaolakgang a Orange FA Cup kwa Francistown ka moso. Topo taposa ke o ranolang ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha totona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse tautona wa Angola Rre João Manuel Lourenço yo gape le modulasetulo wa lekgotla la SADC go ba eteletse pele ditsamaiso tsa lekgotla le ka bonokopila ha mo amogela kwa ofising ya gagwe tautona Masisi a re lefatshe la Botswana le motlotlo go bua ka ditsamaiso le ditiro tsa lekgotla le le tsweletseng ka go di dira ka botswerere segolo bogolo go tsisa kagiso le ledula mo kgaolong ya SADC. Thank you on behalf of SADC also, because this initiative to bring peace in the province of Cabo Delgado in Mozambique started when I was chair of the organ. And, Angola has played its role in an exemplary manner of providing air support to that mission, without fail. But I also want to thank you, Your Excellency, for the role you're playing within SADC in your peace-building initiatives. Not just as chair, but even before you became chair. We've come to visit the headquarters of our organization, SADC, and we've had a very intense working program that was quite positive and productive. I like the high level of organization of the Executive Secretariat of organization. This Secretariat is saying that we have the assurance that our goal of regional integration will be achieved. Save the fact that we have some financial challenges that are putting us beyond what is desired. This is something of which we have to dedicate a little bit more of our time to see if that we can overcome the current moment that we're going through. As far as peace and security in the region, we have two countries that are causing some concern. This is about Mozambique and DRC, though the situation in Mozambique is gaining a positive trend. So where there's no peace, there's no development. That's why we need to avail our time and our resources so that we can provide space for peace. Today we're spending money, whereas we should have been earning money. We are spending our resources in order to ensure peace both in Mozambique and the DRC. Tautona wa Angola yo ibile ile modulasetulo wa lekgotla la mafatshe a borwa jwa Afrika Rre João Manuel Lourenço o weditse loeto le letsatsi le lengwe mo Botswana mme o boetse gagabo. Tautona Lourenço o na le mo lefatsheng leno go tla go lekola bodiredi le go lemoga tse di dirilweng ke bokwaledi jwa SADC. Ha re tswelela sesole sa lefatshe la Botswana le sa Namibia ba simolodisitse legato la bobedi la tiro ya Civil Military Cooperation kwa toropong ya Katima-Molelo kwa Namibia kwa botona ba itshireletso le thokgamo ba mafatshe mabedi ba neng ba tsene moletlo wa tshimolodiso ya lenaneo leo. Bobedi jo bo ikaelela go bereka mmogo go tlhomamisa fa kagiso le ledula di rena mo merafeng e nna mo melelwaneng ya mafatshe ka bobedi ke a leboga Eole wa bega. Fa bua go tshimolodisong ya tiro eo tona wa itshireletso wa lehatshe la Namibia Re Frans Kapofi a re go matshwanedi gore mahatshe ka bobedi a tshwaragane le tiro ya go disa melolwane. A re botsalano magareng ga mahatshe o mabedi ga se fela go disa ditsatholego le meamuso e ba e thakanetseng mme ke go nonotsha botsala le go lemoga seabe se lehatshe la Botswana le nnileng le sone mo go thuseng lehatshe la Namibia fa le lwela kgololosego pele ga le tsaya boipuso. And Botswana became independent before Namibia, so we had to use Botswana to escape. President Uyoma was the first, Hage, Pohamba, all of them
They went through Botswana. Lehatshe la Botswana le tsere boipuso pele ga la Namibia ka jalo ba lwela kgololesego ba ne ba tshabela go Botswana. Bo tautona ba pele ba akaretsa tautona Nyoma, Pohamba le Geingob e ne ile bangwe ba batshabi bao. Ke gakologelwa mo dingwageng tse di hitileng ke ile Francistown le tautona wa pele, tautona Pohamba, ko a neng a gakologelwa lehelo lengwe le le bidiwang White House ko ba neng ba tshabetse teng. Lehatshe la Botswana le tswa kgakala le re emenokeng le re thusa mo dinakong tse di neng di le thata re lwela kgololesego. Fighters in Namibia and from South Africa. Your country was always there for us. Mahatshe a Botswana le Namibia a humile ditso mme a sa harologane thata le ka itsholelo. Ka jalo lehatshe la Botswana le ka ungwela thata mo botsalonong jo. As Botswana, we are a landlocked country and we need our neighbor Namibia more than ever. E re ka lehatshe la Botswana le se gaufi le lewate re tlhoka baagisani ba rona ba Namibia. Re batho ba le bangwe fela, palo ya batho ba rona le matshelo a rona a tshwana. Re na le ditswammung le meamuso e tshwanang ka jalo fa re ka tshwaragana re ka isa mahatshe ka bobedi. Minerals, we have everything which if we hold hands together, we can be a success of two countries being one. Seabe sa magosi se lemogwa fa se le botlhokwa fela thata mo tirong e. As we embark on this journey, jaaka re tsaya mosepele o re bitsa botlhe go tsaya karolo mo tirong e. A re tshwaraganeng go aga merafe e nonogileng. In this initiative, I would like to end up by urging the people ke rata go rotloetsa botlhe ba ba nnang mo kgaolong e, segolobogolo ba ba nnang mo molelwaneng wa noka, go bereka sente le maphata a itshireletso go tlisa ledula le kagiso magareng ga Botswana le Namibia. to live in peace in Botswana and Namibia. Letsholo la go tsibusa merahe ka lenaneo la CIMIC le ta anama le metse e le 21 mono Botswana le e le 19 ko Namibia. Ke a leboga yole. BTV News, Katima Molelo, Namibia. Tona lephata la thuto le tlhabololo dikitso Dr. Douglas Lesolathebe a re dithuto tsa tiro ya diatla ke nngwe ya tse di ka fetolang itsholelo go tswe mo go e fa gare go eng kwa godimo. Tona Lesolathebe o buile se kwa phuthegong ya bobedi ya mafatshe a Botswana le Germany ya ithuthuntso mono ga borone go rata moranyane ka pego. Phuthego ya Botswana Germany Symposium e itebagantse le go gatelela botlhokwa jwa tirisano mmogo magareng ga mafatshe mo go tlhabololeng mananeo a dithutuntsho le dithuto, go rotloetsa tirisano mmogo ya dikgwebo le go rotloetsa kgolo ya itsholelo. Dithuto tsa tiro ya diatla di nankotswe fa di na le seabe mo tlhabololong ya dikitso. The Human Resource Development Council report on top occupations of 2023 has identified renewable energy as one of the priority skills for the mining, energy and water resources sector. And in aligning with this, the Ministry of Education and Skills... Pego ye e tswang kwa lekgotleng la HRDC e supile fa mohama wa kgotetso le botlhokwa thata mo ditirong tsa meepo, boranyane jwa kgotetso ga mmogo le metsi. Mme se se tsamelana le maitlamo a lefatshe a gore lefatshe le nne le le ikaegileng ka dikitso ka ebile puso e tsere tshwetso ya go tlamela batho ka motlakase wa marang a letsatsi. They are socio-economic alive as per the National Energy Policy Implementation Strategy that advocates for extensive use of solar energy. Diphetogo tsa maranyane di tsentse kgatelelo mo dithutong tsa diatla ka jalo go le botlhokwa go fetola dikakanyo go nna maleba le go tsamaelana le metlhale ya thuto e fetogang nako le nako. Ladies and gentlemen, you will agree with me that Botswana, as I have already said, needs skilled personnel. O tla dumalana le nna gore Botswana o tlhoka baitsanape mo mahameng e farologaneng go tsosolosa itsholelo. Mme ebile Botswana o tlhoka baitsanape ba dikitso tse di go godimo go tsamaisa maikaelelo magolo a go tlhabolla lefatshe leno. Our National Vision 2036, which we are driving through our National Transformation Strategy. TVET reform is high on the agenda of many African countries. And for Botswana, it plays an important role in the Thuto tsa diatla ke dingwe tse mafatshe a Afrika a di beileng ko pele. Mme mo Botswana ke dithuto tse di botlhokwa thata mo go fetoleng lefatshe gore nne le le ikaegileng ka dithuto le dikitso.
go itepatepanya le dikgwetlho tse di tlang ka phetogo ya ka fa go dirwang dilo ka teng di rotloediwa ke tiriso ya maranyane. As well as driven training providers can be an important contribution to strengthening the role of TVET in Botswana. Dithuto tse dišwa tsa dikolo tsa ditiro tsa diatla tse di 12 di tla simolola kgwedi ya Phatwe ngwaga ono. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mothusa kgosi ya bakgatla kgosi Bana Sekai a re e le morafe ba tsene mo tumelanong le ba khamphane ya Organic Fertilizer Manufacture Botswana go ka ba dimasekete sa diekere mo polaseng ya morafe e kwa Masama le baka la ngwaga di le 25 go le dirisetsa go lema dijo tsa leruo. Kgosi Sekai o bile se kwa motshudi mo phuthegong ya babegadikgang Pego ka Bodulo Mogorosi. Polasi ya Masama go tlhalosiwa fa ile polasi ya morafe e saleng e beilwe ka dingwaga tsa 1937 ke dikgosi tsa pele ka maikaelelo a go e dirisa go ka ruela dikgomo tse di tlhabolotseng tsa maemo a ntlha. Kgosi Bana Sekai o tlhalositse fa tumalano ya bone le ba Organic Fertilizer Manufacture Botswana e tla hetoga mo tsamayong ya nako fa tse tsotlhe di ka tsamaya ka thelelo. Mme ile mo dipuisanong tsa rona le ba Organic Fertilizers ra iphitlhela re dumane gore re ba adime 1,000 hectares. 1,000 hectares ga re a e ba rekisetsa re ba adimile for 25 years. Mme maikaelelo ke gore ga re ka bona re berekisana le bona sentle e tla re gongwe mo ngwageng tse pedi kante ga bona ba bonang jaanong ba kgotsofala ka tirisano ya rona le bona ba ka kopa another 1,000 hectares. Ba khamphane ya Organic Fertilizer Manufacture Botswana ba supa fa ba tla remella thata mo temong ya Lucerne ka gona le metsi ebile e le dijo tsa leruo tse di nang le dipoelo tse di kwa godimo. We will be exporting it to UAE countries. This is because re tla bo re rekisa kwa mafatsheng a UAE ka lebaka la gore gona le tlhaelo ya lone ko nngwe ya dilo tse re boneng Masama e le lefelo le le siameng ke seporo sa terena mo go tla dirang gore thobo ya rona e pegwe terena motlhofo go ya mafatsheng. Sekete sa hekere ya thobo ya rona se tla fa balemi mo tikologong sebaka sa go katlisa thobo ya bone kwano. Will be producing will also give us the opportunity to have each and every farmer around act as a satellite point. So on 1,000 mo hekereng ya sekete re tla kgona go bona thobo ya 25 tons ya Lucerne. Jaanong Lucerne lo tsa sebaka sa kgwedi tse pedi kana tse tharo go rojwa. Ready for cutting. Go solofelwa fa lenyalo le le tla ungwela morafe ka kakaretso segolo jang ka go tlhama ditiro. Bodulo Mogorosi, BTV News, Motshudi. Le kalana la Companies Intellectual Property Authority ka tshwaragano le ba World Intellectual Property Organization WIPO ba mo maitlamong a go rotloetsa di-company tse di potlana tsa benggae di le 50 tse di tla rutwintshiwang mo mehameng e farologaneng e akaretsa tsa go roka gareng ga tse dingwe. Se se buile ke motshwarela mookamedi wa SIPA Rejoel Ramaphoi kwa phuthegong ya babegadikgang Khomiso Maphanyane wa bega. Go babalela dithamo tsa benggae go kailwe e le nngwe ya se se ka thusa mo go netagatseng ga matshwao le ditirelo tsa bagobi ba mono di babalesega ka nako tsotlhe. Rre Ramaphoi o kaile tsela e ba e boneng ya go tswakanya go dira dilo ka setso le sešwa go ka phunyeletsa mo mebarakeng ya mahatshe. This policy calls for us to identify traditional knowledge that can be turned into commercially viable products and services, and furthermore, the policy states that Botswana will develop her pharmaceutical sector through traditional medicines. In light of this, o re ruta go ribolla dilo tsa setso tse di ka hetolang go nna tsa kgwebo. Moalo o boa o tama lehatshe leno go ntsha melemo go dirisiwa di tsa tlholego. Go yang ka maitamo a rona re ikemiseditse go sekaseka dingaka tsa setso di le 25 tse di tla thusang mo dikgweding di le 12 mme maikemisetso a rona ke go ba rutontsha ka go ipapatsa ga mmogo le go dira matshwao a lolameng le go ntsha ditirelo tse di ka phadisanyang mo mebarakeng. Selo sa rona ke go rudisa serodumo sa bongaka jwa setso le go ba ema nokeng mo ditirelong tsa bone. Maikaelelo a rona ke go bona ditirelo tsa setso ka bontsi mo mebarakeng. We expect to see more products of traditional medicine or traditional medicine practitioners on the shelves of the pharmacies and supermarket chains with the knowledge behind the products secured by the IP system.
Rre Ramaphosa o supile botlhokwa jwa go sa lebale bana le bogolosegolo jang ba tlhoka pono ka jaana ba ba diretse dibukana tsa bone tse ba ka di dirisang go bala ka tse SIPA e di dirang. In February this year, we closed the open call for the submission of projects to be funded through grants from the Levy on Technical Devices Fund. To foster inclusivity within the fund and within the creative industries. Gore ba ba nang le kitso ya bongaka ja setso ba thusiwe ka madi a ba sa busing. Re itamile gape go se kgathologe bana le bogolosegolo jang ba tlhoka pono ka jaana lekalana la SIPA le ikemiseditse go baya manokeng ka go ba thusa ka go ba direla dibuka tse ba ka kgonang go ipalela ka ditamelo tse SIPA e di isang ko setšhabeng. Mme mo nakong eno re setse re amogetse dikopo di le 1182 go balalwa di le 25 go tsweng mo bana le bogole di le 2 and 2 by people who are blind and visually impaired. A total of 904 applications met administrative requirements and proceeded to the technical evaluation stage. Komiti e kaile ha eta re mo kgoding ya Phatwe e role maina ao ba ba khonneng ga mmogo le go tswelela ka go ba rutuntsha. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Waitsu o lebile kgantsa Botswana Television ra tswelela boleselo sa dikio gape le ntautona wa lefatshe la Angola Reggio Manuel Concave Lorenzo wa kgoletse le khotla le maiteko a lone a go tswedisa kagiso le thitibalo mo kgaolong. Tautona Lorenzo re mo godimo ga mo le khotla le le tsweletse ka go dira ditiro tse di tlhabololo di le mmalwa tsa tlhalosang fa di ka tlhabolola kgaolo ya sereke le matshelo a batho ba yone. O bile seo fa buisa babereki ba Sadek Mono Gaborone. Hare tswelela mo mapalamenta masha lefatshe la Afrika Borwa tlhotsa ikanisitswe mo tirong e tla tlhophang tautona yo mosha wa lefatshe leo. Metswedi ya dikgang ya tlhalosa fa party ya African National Congress e tsene mo tumalanong le ya Democratic Alliance go kopanela puso ya lefatshe leo. Mme ebile party eo hi ikaelela go busetsa moeteledipele wa yone Cyril Ramaphosa mo maemong a botautona. Mo nakong eno Thoko Didiza o tlhophile le mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente fa mme Annie Lore e le mothusi wa gagwe. Kampani ya metsi ya Water Utilities Corporation SUPA fa e tshwenyegile ka fa didirisiwa tsa metsi le mafaratlhatlha phatlalatsa metsi a sengwang ka teng kwa kgaolong ya Bokone Bophirima le lefatshe lotlhe. Se se supilwe ke mogolwane wa kampani eo Re Peter Sedingwe kwa phuthegong ya bana le seabe ba metsi kwa Maung. A re utlwe Mpho Aaron. Ba Company Water Utilities Corporation ba neetswe maikarabelo a go seela batho metsi a phepafaditswe mo lefatsheng leno lotlhe. Mme jaanong phitlhelelo ya maikarabelo ao e kgorelediwa ke tshenyo e diragalang kgapetsa-kgapetsa mo mafaratlhatlheng a bone ka bangwe mo setšhabeng batho ba diphaepe tsa metsi go seela leruo la bone metsi gareng ga tse dingwe. Bontsi ba mahelo a sengwang go thubiwa diphaepe gore go isiwe diphologolo tsa rona tsa mo gae, dikgomo, dipudi, jalo jalo. Go tle go phungwa phaepe e be phaepe e tla le tamo e be go rarang dikgomo di a go nwa metsi. Re bone didiba tsa rona tsa masama tse go dintsha metsi a sekgeo se se go godimo di sengwa go utswiwa di fetla motlakase, go utswiwa di-copper wires tse le gore di dira gore kgone go pompa metsi ra ise ko batswaneng. Mme kana ditshenyegelo tseno di dira gore metsi a fokotsega a pompiwa. Mogolwana tsa kgwebo kwa Water Utilities mo kgaolong ya Bokone Bophirima Rethabo Ndadi a supa fa ba setse ba dirisitse madi a kana 1.9 million pula go bankanya le go bosetsa didiriswa tse di sentsweng le tse di utswileng mo ngwageng wa madi wa 2023-2024. Re ka nka metsi a e leng gore a thologile ebile a ka ba a dirisitswe ebe re a tsaya re a hetolela ko mading re lemoga gore re latlhegetswe ke metsi a tlhwatlhwa ya 3.2 million mo ngwageng hela. In average re lebela kgaolo ya rona ya mang gore ka motswana o tlhoka metsi 24 hours gone mme
re kgonne bokae re iphitlhela e le gore bokgoni ja rona boela mo 16 hours out of the 24 hours. ba molao mo khampaning e ya metsi ba kgalema ba sa kgwe matlhe tshenyo e. Re na le keletso ya gore re sutise molao ya ka ne ba bua bo 20 years ka gore these are national assets. When you compromise one, you are compromising the national security. You can imagine gore gompieno a nagela ha ba kata ha be ba re ko planting ya ko seqaqa ha e se nona e bulu be ba thuba kana gore ha e le re ya no maungo to ta ba sena metsi. Tourism industry ta bo safari batho ta ba na re ke ra go ka re go kwa metsi a teng ga ra le mo a re itseng gore molao teng a re itseng gore molao ya no ha o dirisiwa ha o ye go rema sente molao e ta wa go ta o sanna sente batho ba tlo tsamaya ya no a re simoleng go ikita ka thupana ba gaetso a re bueng le bana ba rona. Phuthego ya bana le seabe e ne ngokile bagolwane ba motse ba akaretsa dikgosi ba VDC ga mmogo le makhanselara go tla go thusana ka maano a ka fenyang tshenyo e ya ditsompelo tsa metsi. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Re boela kwa pegong ya modulasetulo wa SADC yo gape leng tautona wa lefatshe la Angola re João Manuel Concalves Lorenzo wa kgoletseng lekgotla la maiteko a lone a go tswedisa kagiso le thitibalo mo kgaolong ya SADC. Tautona Lorenzo a ribolola mokwalo o supang leeto la gagwe mo diofising tsa SADC mo Gaborone. Kgalo ya SADC e haragero ke dikgang di le mmalwa tse di gomagometsang thitibalo le matshelo a batho. Tautona Lorenzo a re mo nakong eno lekgotla le le dirile go tlala ka diatla go tsweledisa kagiso le thitibalo mo kgaolong. Nossos esforços de industrialização que serão concretizados principalmente com base nos recursos minerais, agrícolas e outros de que dispomos abundantemente passam necessariamente pela eletrificação dos nossos países, o que só será possível acontecer se todos contribuirmos para a operacionalização do Fundo para o Desenvolvimento Regional da SADC. Peace, security and governance, they remain the foundation on which our aspirations of economic and social development can be achieved in our lifetime, indeed for generations. For this reason, we continue to focus on strengthening political cooperation and enhancing democracy, governance, and human security in our region. Without peace and security, we cannot achieve our shared developmental goals that are defined in the RSDP as well as the SADC Vision 2050. Tshwaragano mafatshe a SADC e tlhalosiwa le botlhokwa mo go tlhabololeng kgaolo le matshelo a batho ba yone. Gostaria de enfatizar o compromisso assumido pela nossa organização no sentido de enviar destacamento das forças da Brigada Reforçada da SADC, cujo objetivo principal é o de ajudar este país irmão a encontrar os caminhos mais rápidos para a estabilidade, contribuindo assim para a pacificação total da nossa região. Tautona Lorenzo yo tsene mo maemong a bodulasetulo jwa SADC ngwaga la ka kgwedi ya Phatwe o na etetse diofisi kgolo tsa lekgotla le jaaka le tlwaelo gore modulasetulo mošwa o tshwanetse a lekola ka fa babereki ba lone ba tsweletseng ka teng go diragatsa moono wa lone. Wa mme Khasudi, Botswana Television, Gaborone. Tsela ya A3 go simolola ka Francistown e feta Kanata go ela ka Gweta e simolotse go dirwa. Tona wa lephata la dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo Rick Molale go tlhaloseditse banni ba Gweta mo phuthegong ya kgotla ka la boraro fa tsela eo e lengwe ya tse di dirwang ke lenaneo la motshelakgabo la National Transition Development Plan. Banni ba Gweta ba amilwe thata ke go senyega ga tsela eo e sa leng kgaolwa ke dipula tsa dineo ka ngwaga wa 2017 ga gare ga Nata le motse wa Zoroga go tseng Gweta a rutwe Bethany Mando. Tsela e ya A3 ke fa gare ga Nata le motse wa Zoroga ke gone ha ene ya sengwa ke dipula tsa dineo ka ngwaga wa 2017 mme go tsena mo nakong eno tsela e ntse e senyegela pele le badirisi ba yone ba ntse ba sa itumelele segolo jang banni ba motse wa Gweta ba ba tsang ditirelo kwa metseng e tshwana Nata, Francistown le Totome. Tona Molale a re mabaka a tlhotlheleditseng tiego go dira tsela ya A3 a akaretsa dikgwetlho tsa kwelotase ya itsholelo le bolwetse jwa COVID-19 jo bo neng jwa emisa ditlhabololo tse o thomamisitse fa jaanong puso
e bone madi go dira tsela ya A3 kwa e simologang teng kwa Francistown. Jaanong ke gano go rolela gore tsela ya Francistown, Nata, Gweta, Maung, Sehithwa, Sepopa, Mohembo, Gudigwa e mo lenaneong la Motshelakgabo ebile re setse re bone madi a tsona. Tsela ya Nata Gweta ka gore gone madi ga a kalo re tla re kgaoganya ka di-section yana ntse re tswelela. Tsela ya Nata Gweta re neetse komponi ya ga Rera Mahobo yo ntseng a supiwa HSNV ya kere ra leboga ha o gorogile ba bangwe ba kile ba heta ha go tona mokaila le tona Segokgo e ntse le thulaganya gore tsela e tla dirwa ne re setse yana re ngongorega re na le dipelaelo gore a mme e tla dirwa. Mo godimo ga mo tona a re lephata la gagwe le ntse la harehare ke dikgwetho jaaka re tsa tshenyetso setšhaba le go sa wetsa ditiro tsa dithabololo tsa puso, mme o baakantse seo ka go thoma batlhokomedi ba ditiro tsa puso ke gore development managers jaaka company ya HSNV e tla bayang leitho go dirwa ga tsela e go tswa Nata go wela mo Gweta. Ke Motswana wa Kotono ra molaetse gore ha hiwa tiro e ka gore ene ke o tlhokomelang sengwe le sengwe sa gore e dirwe ka nako ke ene o tla beng a hira le borakonteraka ba ba tsena mo go ene ba ira sengwe le sengwe. Mme ka ha go ntseng ka teng tsela e ke nngwe ya ditsela tse ra go simololang ka tsone ka lenaneo le la development manager ke o a wa bua re ba setse ba simolotse. Banni ba kopa gore ditiro tsa puso di dirwe ka matsetseleko. Kere makele bogele gore di ta dirwa sente di dirwa ke Batswana ba di dire ka thahana ba sa re bosetse ko morago para itse ha se kganya gore ma o tshwantse a dirwa eng gore kganya gore ha re hilwe tiro a re dire mme re dire ka gore ke itse ke hilwe tiro e se ka gore ke Motswana ke hilwe ka gore ke na le bokgoni jwa go e dira. Ra itse gore re na le letshwenyo la metsi ao gore re tle re kgone go a dira. Ke solegeditse ministera gore go nna motho gore re ntse ra ga tsela ka e re ga lone ga metsi ka gore ra go aga access road all the way to Spadela. But tsela e a re dire mmogo a re thuse these project managers a re ba thuse a re ba nele support le bona ba tsene mo dikgoteng time and again go go sa tiro e. Tona Molale a re lephata la gagwe le tla kopa taotona kgotsa mothusa taotona go tla go simolisa tiro eo semmuso mo nakong e sa fediseng pelo. Bethany Manto, BTV News, Gweta. Badiragatsi ba rotloeditswe go tswelela ba bereka ka natla go tsholetsa serodumo sa mahama a bone ka go dirisa mananeo di dirisiwa ga mmogo le go inaakanya le ba rotloetsi ba dikgaisanyo tsa badiragatsi ba malatsi a gatautona tse di tsweletseng. Se go dumelwa tota se ka thusa go godisa talente ya bone, go thusa puso go tsosolosa itsholelo ka go atolosa le mebaraka ya metshameko e kwa mafatsheng a mangwe. Se se tlhalositswe ke mo palamente wa Kanye North Re Thapelo Letsholo fa a bula semmuso dikgaisano tsa borametlae le bodiragatsi jwa serala kwa kgaolong e ya borwa kwa Kanye. Go go fetse Makwinja wa pega. Re Letsholo tlhalositse fa dikgaisano tse di gokagane le ponelopele ya lefatshe la Botswana ya Vision 2036 e maikalelo a yone e leng go fetolela lefatshe leno go nna tša ba ikegileng ka dikitso ka go godisa le go tlhabolola mohama wa bodiragatsi ka jaana e le mongwe mohama o thusang thata go tlhabolola itsholelo. Botswana ke lefatshe le le nang le ngwao e nonneng e kgatlhisang. Ka jalo meletlo e tshwana le o e thusa go somarela le go supa bokao jwa ngwao ya rona e pharologanyo. Bodiragatsi bo re fa sebaka sa go tlhalosa dipolelo tsa botshelo jwa rona re bo re arogana boswa jwa rona le ditšhaba tse dingwe. Bodiragatsi bo thusa gape go tsosolosa ngwao, go e fa boleng, go e baya mo dinakong, go e boloka e le bokamoso jwa banana.
bao ba kgonneng go ikgapela maemo a ntlha mo dikgaisanong tse ba ne ba supa boitumelo mo maitekong a puso e ba direlang ka dikgaisano tse ba tlhalosa fa mo godimo ga letseno le balaanywa mo dikgaisanong tse ba ikakolela gape le dithuso tse di farologaneng go godisa talente ya bone. Ga se bodiragatsi hela ke popagano ya gore Batswana ba kopane ba neelane ba itsane go tswa hong re dirisa bone bodiragatsi re ba re kana le letula le lentle le ka tswalla la kopele le re ntse re na le lone mo Botswana re batla gore re dirise bodiragatsi go ka le gatela la kopele mme gape e ne le gore ka yone le naneo le maikelo e le gore re bone re godisa dikitso tsa batakile bodiragatsi to promote the profiles of the artist. Ke bereka ka comedy mo gaborone e ntsenyetsa letseno le ke kgonang gore ke ka reka molora ka lone mo toropong. It's my job ke yone ke dirang and mme ke simolotse mo di-comedy tsa ga Tautona, like my first ever big job ke ya di-comedy tsa ga Tautona, my biggest ever check ke ya di-comedy tsa ga Tautona. From now ra go double up effort ya rona e re diriseng before ta go ina kwano because we are going for the nationals. Ke rotloetsa ba bangwe gore le bone ba tswelele ba ska ba inyatsa, they shouldn't give up because success e batla focus, e batla consistency. Badiragatsi ba kopilwe go sekaseka ditalente tsa bone gore ba kgone go dirisa methale e mesha ya go itsenya mo mmarakeng le go gaisana le ba bangwe ka go tsenya mo tirisong ditsela dingwe tse di tlhabolotsweng tsa maranyane. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Komiti ya banka ya Botswana ya laola merokotso ya kadimo ya madi e tsere tshwetso ya go fokotsa seelo sa morokotso go tswa mo go 2.4% go kwa go 2.15%. Komiti eo e ne e kopane maabane mme ne ya tlhalosa fa seelo sa morokotso se fokoditswe go leka go rudisa itsholelo ya lefatshe le ka go fokotsa morokotso o wa monetary policy. Mpho ke leboge ka pego. Komiti ya Bank of Botswana e solofela gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le mo seemong se se beilweng sa 3% go ya kwa go sa 6% go ya pele. Mookamedi wa banka ya Botswana Re Colinius Jacob o tlhalositse fa mangwe a mabaka a dirang gore kgolo ya ditlhwatlhwa e nne kwa godimo ke kgonagalo ya koketsego ya ditlhwatlhwa tse di laolwang ke puso, kgolo ya ditlhwatlhwa tsa dijo le lookwane mo mebarakeng ya mafatshe le tshukatshukano ya mafatshe mo go tsa sepolotiki le itshireletso. Komiti ya banka ya Botswana e laola merokotso ya dikadimo le madi e tsere tshwetso ya go fokotsa seelo sa morokotso go tswa mo go 2.4% go ya go 2.15% ka 2.15%. Komiti e solofela gore kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le mo seelong se se beilweng sa 3% go ya go 6%. Fela tsholofelo ke gore tebelopele ya kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le kwa tlase morago ga gore komiti ya MPC ya Bank of Botswana e tseye ditshwetso tsa gore e fokotse seelo sa morokotso go tswa kwa go 2.4% go ya kwa go 2.1%. Mangwe a mabaka a ka dirang gore kgolo ya ditlhwatlhwa e nne kwa godimo ke kgonagalo ya koketsego ya ditlhwatlhwa tse di laolwang ke puso tse makgwa a batleng ba re ke administered prices, makgwa ba di-economist ba re administered prices ga mmogo le go gola ga ditlhwatlhwa tsa dijo go fetisa ka fa go akanyeditsweng ka teng ka ntlha ya leuba le lešekere morago ga dipula tse di butsana mo kgaolong ya borwa ya Aforika mo go bakilweng ke seemo sa loapi se se bidiwang El Nino. Komiti ya Bank of Botswana e tlhalositse fa e tla tswelela e beile kgolo ya ditlhwatlhwa mo gae leitlho go tsaya ditshwetso tse di maleba jaaka gale. Mpho ke leboge, Botswana Television, Gaborone. wa tsore di ba phegolane teng ha di gantsa rona tsa nako e bosipa ke go lebogela go bontse o tsweletse o na le rona sebaka jaanong ke sa tsa metshameko ga tsere ke laetsa o se kengwe mesentle go di gonela ga tsere ka dumela kgaitsedi motho re kopana gape re ya mo mahelong hape ke a kitse gore re tshwaretseng mo go tsa metshameko Orange FA Cup kgatso bo Pascal ka go Francistown no problem re dinele ka tlhamana sa ke go lebogela kgaitsedi ka
o se madume nna ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolola hela ka tsa kgwele ya dinao. Kgaisano ya UEFA European Football Championship kana Euro e tla simolola bosigong jono kwa toropong ya Munich kwa Germany. Kgaisano eo e simolola ka motshameko wa Group A magareng ga ba tshegetsa kgaisano Germany le Scotland kwa lebaleng la Allianz Arena. Germany ba tsena ele bangwe ba bo mmamoratwa ka ba setse ba kile ba fenya kgaisano eo makgetho a le mararo ka dingwaga tsa 1972, 1980 le 1996. E tla re ka moso Hungary e mekamekane le Switzerland e ntse ele mo Group A. Mo Group B gone Spain e kampana le Croatia ha ba sireletsi ba sejana Italy ba tla bo ba amogetse Albania kwa Signal Iduna Park kwa toropong ya Dortmund. Ha jana re boela monogae ditsela tsotlhe di tla bo di lebile kwa lebaleng la Obed Etienne Chulume kwa Francistown ka moso jaaka ditlhopha tsa Joining Galaxy le Sao Rapa United di tla bo di thulana mo motshamekong wa makgaolakgang a kgaisano ya Orange FA Cup o tla bong o garela paka ya 2023-2024 a re utlwe pego ka Katlego Kgakole. Ditshimega tsa Liki Joining Galaxy ba gorogile ka makgaolakganyeng a monongwaga ba sena go kgapela ntle UB Hawks kwa di-quarterfinaleng pele ba ntshetsa ntle bommampodi ba kgaisano eo ba ngogola ga Gaborone United mo seka makgaolakganyeng ba ba fenya ka 13-12 mo thagong ya di-penalty morago ga gore bobedi jo bo ngangane ka maleka a nno setlhopha. Mokatisi wa Galaxy Morana Ramorebodi a re lefa ba notile o Rapa United ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa liki ba itse fa motshameko wa sejana o le pharologanyo le wa liki mme ba sa e go nyatsa the Ostriches jaaka e le setlhopha se se mashetla. Ramorebodi a re ba ya go lwa ka tsotlhe gore ba imatswe ka sejana seo sa FA Cup jaaka se ntse se batswa diatleng ka bobi jwa segokgo. It is always difficult to play against Orapa because they are a very good side, very good coach, very good individuals, playing personnel, very good players, a good technical team with experience. I think they've been doing well. People might look at the log and say that, but they are not up there where they usually find themselves. But we should also understand that this has been a very difficult season for all the teams. The Ostriches mo letlhakoreng le lengwe ba tsena mo motshamekong o ba batla go ipusolosetsa morago ga gore banna ba jwaneng ba ba pege thupa ya nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa bona wa bofelo wa liki. Le fa banna bao ba toropo ya Orapa ba itse fa phenyo e le yone e ka fang barati le balatedi ba bone monyenyo jaaka ba nnile le paka e bokoa. Phenyo e ka bona the Ostriches ba fenya sejana morago ga dingwaga tse 4 la bofelo ba fenya sejana e ne e le ka 2020 fa ba gapa Orange FA Cup ka go betsa Township Brawlers ka nno tse 3 go lefela. Makgaolakgang a Orange FA Cup a tla tshamekwa ka matlhatso ka nako ya boraro mo tshokologong mme tla re morago ga motshameko o go tsene ka bo dietsele tse di tla akaretsa ya molatedi yo ga isitse mo ditlhopheng ka bobedi magareng ga tse dingwe tse di tlwaelesegileng tsa kgaisano ya kgwele ya dinao. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Re sa le mo makgaolakganyeng a jana sa Orange FA Cup bakatisi ba ditlhopha tsa Orapa United le Joining Galaxy ba solegeditse makgaolakgang a tla kgatlhisang leitlho mo phuthegong ya bobegakgang maitsiboeng ano kwa Francistown bobedi jo e bong tiso gadimang wa the Ostriches le Morena Ramorebodi wa Galaxy ba re ba tseela makgaolakgang ao kwa godimo go sa kgathaletsege gore ditlhopha ka bobedi di ka tswa di rotloediwa ke khamphane ya Debswana. Karabo Sebele a na le Bethany Mando. Makgaolakgang a sejana sa Orange FA Cup a boetse gape mo toropokgolo ya bobedi Francistown mme lebala la Obed Etienne Chulume e tla nna lone lefelo la ditiragalo jaaka dithopa tsa meepo ya Debswana ya Orapa le Joining di tla bo di lela bomampudi le go ikgapela 800,000 pula. Morago ga go tlhoka go dira bonte mo pakeng eno the Ostriches ba bona makgaolakgang a e le one a ba ka inatswang ka one go shwafatsa difathego le go titsa monyenyo mo balateding ba bone. Obviously it's a final. The derby is there. Both teams are sponsored by the Mind and the Galaxy they have their ambitions. For Rapa United they have their ambition. As a lot we are all aware we haven't done well Moliki and this is the only cup that we have to redeem ourselves. So I can't say this anything like that. For us, we are preparing and we are doing everything, and we will fight to make sure that we win it. The mood is high. We're ready for the game.
so se ntse sama sente a gore magoretsi a bagila nna teng mo camp ya rona ke za re sharp for tomorrow. Jwaneng Galaxy ba ikagile go nna setlhopha se se popota monogae ebile ba tshebega le bye jaaka ba tsweletse ka go thorontsha ditlhopha tse dingwe ba re ga ba tseye Orapa United mothofo. It has been a very difficult week to prepare, especially for the final, because when you are in a knockout stage or when you are playing a cup game, you don't have second chance. You either win or lose. So we had to try and be very detailed on what we want to achieve. Tota irile ke simolana rena le di goal tsene re di setetse kana kere se ne re gone re batla go sa achieve. Se ne gore ne le league which already re se re achieve. Then e be re setela target ya FA ka gore kana a re se re tle mo finaleng ya FA ibile re se re win. So maikelelo maikemisetso a rona ke gore re dire ka bojotlhe gore re kgone gore re achieve yone goal a rona go wina double this season. Jaaka ditsela tsotlhe di tsoga di leba kwa Obedita Nicholeme Stadium phala ya bofelo ke yone e tla lonang gore ke sefe setlhopha se se tla tsholetsang sejana seo. Bethany Mandu, BTV Sport, Francistown. A jaanong re wetsa dikgang tsa rona moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Table Tennis Association Kuzana Motswagole a re maikaelelo a bone monongwaga ke go oketsa mahelo a tlhabololo motshameko go tswa kwa moding bogolo jang kwa dikgaolong. A re utlwe Kgomotso Sefako. Mo maitekong a bone a go netefatsa fa go nna le tswelelopele motsheng bangwe ba batshameki ba emisa go tsaya karolo mo metshamekong ntateng ya bogodi kgotsa dikgobalo ba Botswana Table Tennis Association BTTA ba dumela fa go le botlhokwa gore sengwe se se ka ba thusang go menagane ke go godisa thutontsho ya bana go tswa ko moding ka go thabolola le go oketsa mafelo a kgodiso ya motshameko a le mokawana mo mafelong a a farologaneng go ralala lefatshe leno. Gompieno ana ngwagono ra go lontšha re ba bona ga center ko Maungo ke expansion ya Mabela a Pudi le ha re leng teng this is a table tennis center thanks to Gaborone City Council rutuntsha bana ba community ne ya ithuteng le bonte tse di mabapi. So we have bana ba le 5 out of this project the national team as we speak, and re ta tswela gape ka tse dingwe ngwagono re tana le tse dingwe ra go ana mako bophikwe kwa bo Phalaphe ta goroga ka di community based projects go leng gore tebe re rutuntsha bana ba bannyane ka gore re amogela sente gore level ya rona ya competition ga e go godimo thata international. So gore re kgone se mo se ke gore re simolle bana go tsweng ko tase a bo re amogela gore level ya gare gongwe ga ka kry e change mo nakong e khusonyana gore e re tele maduo. Mo mading a ba abetsweng mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 le kgotla le segetse fa thoko bonta bongwe jo bota bong bo itebagantse le go thabolola motshameko go tswa ko moding. Development we had set aside 40% of the whole funds for the grassroots development. We believe we are going to be able to train our empires to the international level and have a large pool of athletes that are going to be joining the likes of Renelo in the international platforms. Looking at priority areas in Neko under 12, because Larka developed in 10 years, what about 22 years, Mia developed 10 years. Then at that age, Utabansale very active, evidence ali developable. So this is the model ukare berekela tata. Gape mo ngwe ke go create a competitive environment mo gae. Gore the best athletes ba nne ko maung ba ngwe ba nne ko phiko ba nne kae mme mo go themo go se mo ba se mo lwa ke ba katisi ba ileng gore ba rutuntswe thata level ya bone go godimo. Lekgotla la BTTA le setse le na le mafelo a thabolo motshameko go tswa ko moding a le mathano kwa Maikano, Mabela a Pudi, Gauteng ga mmogo le kwa Bonteng Ithuteng. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Tsa metshameko di wetse nna le wena re kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di gone ala jaanong ile ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke o lebile sa moka o eme sentle o gore ga kolla gape dintlha kgolo tsa rona kgaitsereke marapo ke a gago tla ke go lebege o re di begetse ka bokgabane raiso wa itsware pele re di khutlisa re kgakolletseneng di itlhomile kwa setlhoeng
Totona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotse totona wa Angola Rejao Manuel Lorenzo yo gape le modulasetilo wa lekgotla la SADC go bo a eteletse pele ditsamaiso tsa lekgotla le ka bonokopila tshenyo ya mafaratlhatlha a phatlalatsa metsi e tshwentse koporasi ya metsi hela thata. Setlhopha sa Jwaneng Galaxy le sa Orapa United di tla bo di thulana mo motshamekong wa makgaolakgang a Orange FA Cup kwa Francistown ka moso. Wetso mo o reng e ne re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa. Bagetso ke a le dumedisa ke bilwa hela go tee o bakeng Casper Mathaki ke le tsetsa se mo salape sa mafelo a beke pele ha re simolola ka go lebela setsong sa lape maitsiba se supa go santse go apegile mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme re mo motsatsing la matlhatso go tswelantse go apegile lefatshe leno lotlhe ka bophara mo maphakele re solofetse re go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatlheng kwene borwa ja legare le bokone botlhaba go ikuta tsa go letsedidi re tagaetse selekano sa boraro go yang kwa bosupa fa mo dikgaolong tse dingwe gone go ta ikuta tsa go letseditshana re tagaetse selekano sa bofera bongwe go yang kwa lesome mo sekolo gore solofetse re go tswelelantse go ikuta tsa go le tseditshana mo mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa 22 go yang kwa 25 e re ka tsela tshipi go dikgaolong tsa Chobe legare le bokone botlhaba e be go thibile ka bontlhabong go bana le batsamaroko gantsi kgalagadi borwa botlhabakgatleng le kweneng fa ko nghabe gone re solofetse re be go apogile mo sekolo gore solofetse re ko nghabe le Chobe go ikuta tsa go le bothito ka selekanyo sa 26 fa mo dikgaolong tse dingwe tsone go ta ikuta tsa go le tseditshana re tagaetse selekanyo sa magare ga 22 go yang kwa 25 ke gone go thaimone ke go saretse go tsa tipolape nna le mafelo a beke a itumedisang. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda.